What's up boys, dobrodošli u novi video. Danas se vraćamo u onoj svakodnevnoj rutini pred svako evropsko i svetsko prvenstvo, to je otvaranje sličica. Danas malo pojačavamo, 7 komada je tu, što da vam kažem boys, YouTube opet povećao manez. No da ja ne bi previše dužio s ovim uvodom, želim samo da vas postavim da čekirate linkove u opisu za najbolju sportsku opremu Homa, Derby Star i Select lopte, derbysport.rs je mjesto za vas. A ako hoćete da dizajnirate FIFA kartice za sebe, momci sa sajta players.rs su tu za vas. A da moji prstići ne bi ispali iz forme što se otvaranja kesa tiče, idemo na glavni deo ovog klipa. Idemo sad snima. Mali tehnički problemi malo pre na početku, znači već sam otvorio dve kesice, evo možete da vidite, pocepane su, ali se snimanje nije upalilo i sorry boys, svi ovi tehnički problemi će biti rešeni, a saučesnici u tome bit će ospušćeni. Evo da vam pokažem koga sam dobio u te dve kesice. Evo ovako, znači tu je u prvoj bio na početku odmah Švabo je mašina, Draxla, Deutsche mašine, iza njega Sidorčuk, zbirna komanda, onda Why Always the Hungarians, Attila Szalai, tu je bio Steven O'Donnell, Scottish Lad i na kraju Walkout, Rafael Varane. To je bilo što se tiče te prve, a u drugoj također zanimljivih igrača, Double Trouble škotske reprezentacije Tieran Kearney i Ryan Christie. Tieran Kearney, fenomenalno, Dyslexia MP3 join the chat. Onda vidi ovo, Double Trouble svetskog futbola Rafael Varane i N'Golo Kante, Simon Sluga, iza njega Zinchenko, proper prem bowler, i na kraju još jedan Ukrainians, Stepanenko, kako ga još zovu, ukrajinski Roy Keane, zbog toga što upasuje dres u šorca, ne zbog stila igre. Kada smo obavili tu formalnost i sklonili sve tehničke probleme, a krivci će biti pronađeni i ospušćeni, nemojte ništa da brinete, idemo na ovaj deo. Ostalo nam je 5 komada, ali znaš kako, ima sreće u nesreći, zamisli sam otvorio 5 pa da sam tek onda provalio, da ostanu 2. Kakav sam dobar u ovim izgovorima, strašan sam. Ajmo da vidimo šta imamo ovdje. Opet Ukrainians, ljudi moji koliko ih ima brate. Andrij Pjatov i Aleksandar Karavajev. Atletico Madrid main man, Joao Felix. Iza njega Double Trouble, ovo je stvarno Double Trouble, slovačke reprezentacije Ondrej Duda i Marek Hamšik. Oh my god, look at that, opravdavam se i u FIFA i ovdje kad ga vidim. Virgil van Dijk, nažalost propustit će Euro, znate i sami. I na kraju, Domenico Berardi. Boga mi, ako treba da biram, ovo je jedna od najboljih kesica što se tiče onoga šta si dobio u njoj. Idemo dalje. I lost in Istanbul. Cenk Tosun. Još jedan. Cengiz Under. Iza njega Ben Chilwell. Onda Slovakians again, Hamšik ponovo nas vreba iza svakog ćoška, tu je on. I na kraju Team Sprava, ovaj mi je duplikat, ovog već imam. Sad idemo, znači taktika po boku, levi bok. Vidim da se nešto sijalo, tako da neki grbi u pitanju verovatno, ili možda deo trofeja. Robin Koch, proper prem bowler. Double Trouble, Jordan Pickford i Trent Alexander-Arnold, Mattias Jorgensen, ili ti Zanka, popularni kao Zanka. Shine the light on me. Oficijalni logo vidite i na albumu, a verujem mi da znate kako izgleda. I na kraju Zolt Kalmar, ovog lika ponovo već jedan. Znači počeli su sve češće duplikati da nailaze. Sad idemo desni bok, da vidimo kakva je situacija na desnom boku, da li trebaju pojačanja.
Opet double trouble. Timo i Serge Gnabry. Jusuf Yazici. Brutalan je ove sezone zajedno kao i ceo Lille. Martin Valjent, Slovakians. Iza njega Scott McKenna. Kieran Tierney, dobili smo ga u Double Trouble verziji. To je to. I na kraju sa donje strane ovdje se isto nešto sija. Treba mi gornji deo trofeja, recimo ovako da to sklopim, a to imamo Jacek Goralski, liči na poljsku verziju Prison's Break. Sorry boy. Ruben Dias, Bernardo Silva, Double Trouble, Croatians, whoa, shine the light on me again. Raheem, another walkout, sve ih je više. I na kraju, last but not least, Roland Salaj. A ukoliko ih ima s ovim prezimenom tamo. And we finish with the always Hungarians. To je bilo to odavde, boys. I sami ste vidjeli šta da vam izdvajam. Van Dijk, Sterling, Joao Felix, Varane. Ne mogu samo da nabrojim, Hamšik također. U verziji Double Trouble, Alexander Arnold, N'Golo Kante. Mogu da kažem da je ovo jedan od najboljih otvaranja sličica u ove 3 epizode koje smo imali. Tako da ovdje završavamo, selimo se u studio na odjavu. To je bilo to za ovaj video, ja se nadam da vam se vidjelo. Dosta zanimljivih sličica smo dobili u ovom otvaranju. Recite mi u komentarima da li vi skupljate album, dokle ste stigli, kakve ste vi sličice dobijali, da li vas muče duplikati Edena Hazara kao njega poraz u polufinalu Lige šampiona. I ako ste novi ovdje negdje i volite FIFA fudbalski content, pa ovo je definitivno mjesto za vas. Čekirajte linkove u opisu, derbisport.rs i players.rs. Naravno, bacite pogled na prethodne klipove, a do narednog vi se pretplatite na kanal, bacite po neki like što da ne, a mi se vidimo mnogo brže nego što mislite.